So hello guys, mumeze mute? I hope ko mumeze neza. So nkuko mubibona rero muri screen yanjye uyu munsi turimo twiga nkuko mubibona hano neza cyane. Uyu munsi turimo twiga icyo bita semantic HTML. Semantic HTML element ni zira element dukoresha twubaka website ariko zikaba zajyamo ibindi bintu izindi content zikazajya inside nkuko mubibona nk'izi borders. Murabona ko iyi borders ihagarariye ikintu kimwe ariko mo imbere hagiye habamo ibindi bintu. So iri niryo somo turimo twiga. Urabona nk'iyi borders ngo ibindi byose birimo imbere, urabona iyi ngiyi nayo ibindi byose birimo imbere gutyo. So iri niryo somo turimo twiga twakoresheje icyo bita HTML semantic element, aho twize tukaba twakubaka iyi website. Twagerageje no gukoresha CSS ntoya, CSS for beginners, CSS y'abatangizi. Abantu bakurikirana amasomo yanjye mwagiye mubibona. So rero iri somo niyo video no, so iyi ni like announcement video ya nyayo. Isomo rya nyaryo rizakurikira kuri video izakurikira iyi ngiyi. So rero guys, cyo ngusaba niba hari video zashize utarebye, genda urebe video zashize, genda ukurikirane video zashize, umaking sure ko turi kuri the same page, umaking sure ko turi on the same level. Ikindi byo utari bwumve guys, mwandike muri comment. Ni ubyumva andike comment, n'utanabyumva andike comment kugira ngo tumenye uko birimo biragenda. Ikindi mu sharing, mu joining WhatsApp group, muri video description harimo WhatsApp group, musore website yanjye murebe neza uko bimeze. Ikindi muzane n'ama ideas, mumbwira ati tuzobaki website. I'm here for you guys. Murabizi ko hano twiga web development in Kinyarwanda, mu rurimi rw'Ikinyarwanda aho buri wese abyumva. So rero i website twubatse nkuko nayiberetse, twayubatse dukoresheje HTML semantics, ari ryo somo tuziga ota. So rero guys, stay tuned, mwandike comment, mukore subscribe, mu sharing no kubandi. Ikindi murabizi neza ko ibintu bya web development, application development abiri kuba developed, aho bigaragara ko website zaba nyinshi n'ama application akaba menshi. So rero reka twige kubikora kugira ngo tuzabe turi standard muri technology uyu munsi. So thank you guys, mukore subscribe, like, share na comment. Thank you.